era kutwala mu kishoku salasireka y'omwami Kabagambe ni hano munonga mtaraklia chopoku abali ebintu bingi abamwe bakumanya kwabira ne radio ali muhereza mulungi abandi minywani we mwana wabo of course family ye n'abandi twena tubentumanyu mu miringo mingi itwe NUP tukakwatanisa nawe yatukunda yareba ngo ishonga esituruo nishonga zihanga yahinduka munywani witu Kore media niyo yonke yo kushanga hebirungi nkebyo sekwati kore media birankore ni ba referenda batayibo mjenzi Claire Choba abantu bisingiro sebo president okushebe yoka akareka kodyo basebo nabanyabo banga simwe nantakanti wabukuba omumbera zona tuguma tukwebaza Ruhanga tukumuhereza ekitinizi abokuba nwakumanya byona kamande bamuchuri nyangwereka nyugamba matangara kama herezi mwili ina kutwala mu kishoku salasireka y'omwami Kabagambe ni hano munonga mtaraklia chopoku abali ebintu bingi abamwe bakumanya kwabira ne radio ali muhereza mulungi abandi minywani we mwana wabo of course family ye n'abandi twena tubentumanyu mu miringo mingi itwe NUP tukakwatanisa nawe yatukunda yareba ngo ishonga esituruo nishonga zihanga yahinduka munywani witu ekyo tukyebaliza Ruhanga kino kavidi yakumbe nindeba hasa kavidi aka nakira nekemyaka egikwire nijani mama mungarebire abenagamba president witu ahataka twegisireho kumwami Rumanzi yagana omukavidi aka bakambuza Nyamahuru yambuza tubitiwe cyagura nyogu Bobi iwe no muteka uchi abyubwebembezi yaje tubobi Wine ogu onobo cyaguranyi yoni mureba mu bwebembezi ahataka twegisireho nga NUP yajango mushijo ogu nkamureba kurugira president aje kubituganira akiri kweshongora ndo yatanchina mteka radio akira kasikazi kato kina marasi naje kutebeza konga jango omusikazi ogu yamwitu omusikazi abokuba na mkizo myaka yajango omusikazi ogu nyoweni mureba mu obwebembezi omiringo yona ewe yagira obuyuganda ine democracy buli omali kwenda ayesimbeho abantu bashareho nohuba kwenda abebembere abantu basharaho ngo ni Bobi Wine ni woke niwe basharaho niwe bakunda abena mu respect pango yajangu nyoni mureba mu obwebembezi ataka twegisireho nigira ngo niwe yatandikire yaje tubitu obiri bitiyo omuntu okuna batahibe kamba igite otukwatanise twetaka tambwire munonga onkati twenda kumwebaza obuhereza bweye akali mahuri takajiro politics ya speed ya bigamba kandi mahuri kandi mnyamahuri aha TV ya radio ndio kwendiga muri jungu wene mahuri ni manya mkachi wena nyakari mtahiwa aje kudema mahuri of course ari kunjiraho akabi tamta kapita hiremu konkani tutukumwegomba tukurukiza ibyagamba radio ku mu Western Uganda tubikunda usima Ruhanga abamagarage
kabe katali malinga myaka 5 n'eshatu tumwetenga mnonga Western Uganda ebene chimwetenga mnonga Uganda ngihanga tumwetenga mnonga tukumule bamwe bintu bingi mwene onkane kyo busasi yatugendaho konke bigambe byagambire akihulire nishaba ranga tuyambe atukwasi tubitambureho ebya politics tulinde kubalutalo abantu besimbeho abakwenda kwesimbaho bona abantu bashaleho noho bakwenda bebembere halebo zona nambwe nyowe abantu bakwenda kwesimbaho bona ne bahekitinisa nabo ntakwikirizana nabo hati nkabatayita ba NRM yoti kwikirizana nabo ahubwo wategekere kubi kongoni bahekitinisa mu NRM yabo hasa nabo nichukubasha nitomtwekitinisa mu NUP yitu mutufura mukatufura ebihimba aba NRM bakole enkungana bagulana bintu bija abantu bija bateeka ebyokulya babahana sente ito ba NUP kyagulanyaga kuza abantu n'eminyafu nitiyagazi ahabweki nimutina abantu ahubwo wano jangu ina maani mu bantu iyo bajibisha abantu nobano batira bagende bahurikize bo besharreho ejo niyo Uganda yitu lyo ntwenda kumbe kitwe uno mwali ukamuddayo kitinisa ati tujja kuba tuli mu government but ebintu bali bijja kuba bali mu opposition very soon by the way very soon onkandu tujja kuba tubaha ekitinisa tubaleke nabo bakola activities zaabo ejo niyo Uganda twene tukwenda ahokuba by the way no mu NRM hati mujandi babona ba NDP bonka no mu NRM yaba bamwe tibaliki namulebe bisemba bule ebirisingiro nimbireba ati kyogula ekigamba batangitu abantu konkani mmanya ito tulina agenda ennungi aza ntuyija kubalabya gye katugenda omumiso n'ihanga liitu nikyo tuluho kandi ruhanga liniitwe tuza kukisikaho ekyo ebintu bingi bikugenda omumiso kandi nagalya bena abigambaho ati ng'omwisingiro oku imba batinda emiizi timuli banyaganda nebizibu ebimwine byona kambuzi amarwariro ganyagooka ga gavumenti galimu embazi enguudo zanyu zona zirije amasomero ga gavumenti amukutwala abaana banyu amasomero ago galije eminyete giri aha okayiza kusoma naki mwena mwine emirimu hati nimuleeba Uganda okweri kutugamba ebintu ebi imwe bakyagulanyi basenyonyi mu Lubaga aba abantu boona bali aha kandi ebitu Western Uganda abantu kuli bagenda babagamba nti Kyagulanyi ogu nibamukunda Buganda yonka ahali Uganda imwe nimukwenda mpinduka nikyo tuli ekyo azitwe tutambula amateeka situkuza kulwana na muntu weena tukuza kukwata mbundu z'omukishaka nga abokwe twakwata omuhanda ogwo ihanga liitu tirikwija kutereera kuruga aha independence abakumanya history y'ihanga liitu aha independence obwebembezi tibukahindukaga omu buteeka tikikabahuga buli alikwija naija n'amaani abantu bafa oli abamwihaho kifubu nanobwe biza bamwihaho kifubu nimulaba kavuya kutukusigalamu hati twenda empinduka ebeho ey'obusinge ihanga ligenda omu miiso kandi ebintu ebikubaasa kukolaho abikutukyasha enguuto amalwariro nimukimanya nti sente ziriho abokuba nimushashura omusoro kambagambire ekyo aboko mu palamenti awo nimuleba tukubirwanaho ihanga liitu eri buli mwaka azenyo ni report ya Inspector General of Government ukono mkozi wa government akakola report ya tukirambo buli mwaka sente zikwibibwa aza bakubiba abakuziba bali abakozi ba government abali mu government 10 trillion shillings buli mwaka 10 trillion anko speed trillion n'omuntu yakole niki
obutabarwa buli mwaka obutabarwa 10 nisibibwa bali mu government. Ejo ti report yanjye nkalinde opposition, ejo ni report ya government, omukozi wa government wakweta Inspector General of Government. Hati wetebereza obutabarwa 10 nubasa koraki buli mwaka obutabarwa 10. Uganda Revenue Authority buli mwaka sente eze kukunganya omwihanga lyona n'obutabarwa 30. Hati wetebereza nibakunganya obutabarwa trillion 30 konko obutabarwa 10 basibu. Tukabe tukubonabona n'enguuto mbi, tulina emiizi, amasomero gali kubi, amalwaliro gali kubi. Ezo sente ntwenda zigaluka mu bantu zireke kwibibwa. Nicyo tulo hano wangana hamwe nitwe tuzakushikaho. Timwe nagambe binya kuko ni mwenda kufuliza kwa president twenda kusasira family y'umwana Kabagambe, kandi awa president witu nitwe twija n'amazika milioni 1 saba ruhanga Claire Chopa ikiyasimire amuhereze cyumuro icyebire cyo gusinja mukirize naninjira atakamwesire ntuzakuba kitari fair abantu bakuriya kubera kugwa uringanisa nija ko mwebe mizimurungi azumanya gwa tugwino muri NUP nani nambe yajume mukache kurungi ahubwo abamwe murani ngamburu nyakuri mwasoberwa ubwo bwari senyoni hati no wetaka akakora iki president witu taguranya yakoze ahubwo president witu ogu akaruka Buganda ijoku yatungo mukasi kuruka hari yatunga hati nanye tata akija handija wampara ya reba y'umishiki murungi yamuswere Azana na watahiwanji na mwenu ni Taiwan inesha kama yani President witogu no mkwe wanyu umko umkwe na mwenu waliaha ayomuka kampole chaba ntawa wabili bero President ajagamba Mama Jolie Jacqueline tukamushaba na Habibu Wembo Jean-Paul Tabantu aba Habibu Wembogu niwe national mobilizer witu omusya kando wali mu Wembogu nawe nagambulu nyankoli namwe nimwe tubali mu munoga balamusumulu nyankoli kamukwata kazinda abaziki batayi banje n'ekitaro ky'amaani basebo n'abanyabo nibasasira naddala baganda banje n'ekitaro ky'amaani Mr. Kabagambe nikusasira ekitaro ky'amaani kaka yasamakahi kaka wagambe ebigambo birungi natandika kwebuuza nga leader of opposition kuyagira nti ishe akiza ndize mbija yarebayo mwisiki nanye nizukira nti tata wanje akangambira nti mama wanje akamwiha Rwampara kaberebere yes akachweka baketa mwizi yes toka Kabagambira akagambo kamwe ibigambo bya kaka yagamba obulinganisa ensi yawamu obulinganisa twena ntugibamu tushemerirwe. His Excellency Robert Kyagulanyi na timu yeye kureba kitukubanirira mu nseegi n'obulinganisa nahura aba PFF barigamba Dr. Besigye
ni mchimanye constitution yitu netugira nyo muntu yaheze myezi mukaga aliyo mchome bataka mtwira komito ni bamuha mandatory bail. Dr. Besigye emyezi mukaga agikize bataka mtwira komito mandatory bail agifunire abaki ibyo ringanisa rutkoraki ruturoho omusigazi nanomukade mutwegindaho tuwanira obuki akali kusembayo mukahuraho omwana witu mutayi witu kubatira omu basementi bakamusala ebirezu bakamucumita emisumari omu bigere nanomumutwe mukamurra mutwe mwentera akashani yabayo wawe owa neiba owa shekazi wawe nanyo wanyoko noba nohubona obonirota okukolaki lwanga bano abandi kakangambire lwanga balinde omuganaze wamakazi nabwe nakalekole ati osebo ukumutunye ubwire wijaha omakagi ganywa kwa hato buru arampara ukumuize uyende ku rujyo nyakoro wabura Honorable Johnny Jacqueline Kamushabani, Deputy President witu kuruko Western Uganda kabara musoka che ate President ajaka bari munonga leader of opposition omwami Kabagambe Haji na mama n'abandi abazici Nshasha nimwe National Unity Platform uko kubagamba nyewe nitwamisha Jacqueline Jore ninjwekera kama wanje Kyagulanyi mu Western Uganda mpaka mwesire nimbanza kubebaza no biriye byenaku nabajangu rukundo tesherekwa nyabura mwebare kutukunda ona shima akatukunda hati rero twazo mu ntebe mwenu rukunde kumeho kandi ekindi kubagambira ni jangu mwaba mwamuhira karuru nko kukarikinji mukarinde kugira ngo ahibariro kahikaho kandi karangirirwa mwebare munonga nebyo bice bagenzi banje munyikirize no kwecureza nyete mukama wanje owihanga lyona yine mwamaso mukama wanje ihagambe n'abantu Kore media niyo yonke yo kushanga hebirungi nkebyo Sekwati kore media irankore